Hey, kan agriculture department kan vanei le maya central sarkar in saski 2025 to 26 part 7b where digital crop survey kan tivet heya chuta chuan kan now te kan thok tu te kan department pumpui an hai ema chumizara chuan india sarkarin India ram state sang sang zinga digital crop survey kalpui thaloman incentive asiam kha milestone pathum in asiama milestone pakhat na hi 50 crore ania district ina kho pakhat digital crop survey kalpui ani in cheng weibel chasomnga lo theini chu chu north east big le hilly area big tan crore som kha bonus pek le nia chu chu wa nei thak de umain kan department thok du te thorim na zara crore som ruk lai mai agriculture department in kan dong ve a chu chu kan lom hle maya nang mani kan press mi te kal tanga kan thok tu te thorim na zara mizoram sarkarin crore som ruk lai mai kan dong a hi kan lom ve department nangin kan thorim na zar liu liu ni awangin kan lom hle chu chu han puan chua ve kha kan dua Mizoram state hian digitize records of right kan ti maya kan nei lo wangin digital crop survey hi kalpui mai the ani lova landmark georeferencing agriculture plots nei masaturin malak ani a landmark apps min siam sak turin kaisas research and consulting roi ani tiang chuanin hun te podu reviawa Mizoram State Agriculture Farmer Welfare chuan milestone 1 kan achieve ve thei hi kan lom tak zet ani kan thok tu te kan department a kan thok tu zong zong te an tang ruala tiang chuan district rang ranga kan office a kan thok tu te thei top chuan nan thoka kan farmer te lo ate kalin ti khan anwa be thina fur lai te nia motor polut lawa bike te polut lawa scooty te polut lawa ke a kal ngat ngai te ni chu tiang ang tia kan naute an thorim zar winia kan zawa Mizoram sarkarin cross nga kan dong fel to a chu chu a man tur tu na hian ruam man me kan ni a kalai cross ru kan dong ta fel to a man tur tu na hian ruam man me kan ni chu chu a department angin kan lom hle maya chu chu kha kan puang zar ve du ani ti kha hoine kan soi du a hei hi nakina kan nau tan on sem cheunga a jong jong ka sei lo menga ti khan north east state bi ga page 1 assam khu chu nge ni ti pui tu nei an nia wangin an dongsa turang ngai nia chuan north east bi ga hian state pathumin scheme le Mizoram le Assam in kandong theya apung puya hian state pakua mi kho Indiaram state pumpuya khan ka thia sol state pakuan kandong in katena kina ka report na ka mu mai lawa chu chu ani abik takin notice a pik po adong pathum om chunji nga pakhat kan ni ta ni chu hei kan lom hle ni ti kha voinia in hu khom pain kan sei ve du hrim hrim ani kachu planning te kutani to at semrual tu kachu planning an ni maya ati untied fund ni mo he chu untied fund ni kan in chom ve kan ni state sarkarin department big pom to chu lawa kachu athok chuak tu kan ni tian chu kachu planning te nan re lang chu department rel tu kan ni ve to chi lawa chulai chu athok chuak tu kan ni wa kan in chuang ve kan lom ani chu kan nau te ho thora riau riau ni awangin khang khan ki na po nge mo in lo zia kan ni point minister chuan na nau te hne na lom thu sei te po lo ti ve ula
kan nau te bula kan sei vek seng chilo district rang kan nau te ho thora zar ni a hau ta khop mai hi district kho district kilang kho pakhat ka than bi ka ngai a ta chuan an khuwa an lo le an thai hmuna khan pakal chilanga ya motor te lo lu si lawa ke akal ngat ngai te ni then chu avari a chil ngai te nia yang vel chu kan ni a hau ta khop mai chung kan thorim nazar chu wendia hian kan zo ni state sarkarin zawa khor samru thok chuak thei department ni lo man dong thei ni kha kan in chuang ve ni chu wendia kan share du chu ni chu sin du to mai o khalai bi kha chu nia revenue te po kan thok tang revenue department te ne na engkim thok tang kan nia revenue department chunga po hian lom thu soi kan ba viawani kan department ang point a survey ta ka chu ni chung lawa khamiti tur khan engemo ji o di tur khatam ta kai mani department chu kan thiam bi lawa kan tang ruala ti khan kan ti tanga tin in di til danga po tu na hianin kan kalpui chho meka hemi incentive kher ni lo po hian hemi farmer registry kan tia kan farmer zong hi nakina chuanin data dalu ve kan tuma tu na hian mo kan be meka au ta khop mai kan ti man mo thei lo ni not walai phai bi kha tiro kan target deu khanin ka ria no walai phai ki revenue ten rang revenue nan lo ti ve kan ti khan mo khami kan zui don chaw ni revenue te ne kan ti ho je lo chon ti thei lo wa ole du to ngo hei charity fund kem te ka lo pe du chawa mj ang khan kan vice president min lo don sak mai ro sa trong cam thì khát lắm ole kan lom khúc mấy hay kumin hi ala pek thei zel thona chungin nuai khati kan tin mai o mango kan te minister te mla ho te opposition telin ye min tho khom saka kan lom tak zel zeta he kan charity fund hi lihar sa te ta he kan luang chuak ve ra thina kumin a hen executive committee na rel dan te chuan civil hospital poor fund ale zema boka kan sangkam lo te har sa te punan man kan tu mani insumin te komitang kai ta man kan tu mani ti kan lo ti